Om Swastiastu. Mogi-mogi seluir daging pikayunan luwih hayu, siderauh saking segenah-genah, mawinan idedane sareng sami kena rahaja. Idedane taler semeton sane dahat subagia, gar kita manah titiang rahinane mangkin duaning preside malih mepadu dana ring channel YouTube ini pepelajaran bahasa miwah sastra Bali. Titiang Nyoman Swija, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, jagi ngelanturang malih hindik bebawasan pewiwahan adat Bali. Tidedane ring galahi sane lintang titiang sampun nguningayang sapunapi dudonan parikrama pewiwahan adat Bali pemekas rikalaning ngemargiang pemadikan anak istri. Kepertama titiang sampun nguningayang sapunapi penyangran juru bawas saking kulawarga perdana nyangre sepengerauh kulawarga saking purusa. Sampun kesangre rari selanturipun taler titiang sampun nguningayang imbe baos juru raos purusa rikala maosang tetujon pengerauh nyane ke kulawarga sane istri perdana. Nah makin raris risampuni kulawarga utawi juru baos kulawarga purusa maosang tetujon pengerauh nyane sahonyan tenang mungwin pengerauh nyane sekulawarga wantah ngetut uri pesadok pianak nyane mungwing ipun sarengkalih sampun paderna iket tresna ring anak alit istri ring jerowan perdana saho nunas pecumponan nunas pemargi mangde okan nyane sane lanang preside jangkep ala kirabi sareng anak istri ring jerowan genahe punika. Nah makin rikalaning sampun kebaosan tetujon pengerauh nyane jantan sampun malih muali juru baos perdana ngatur ningayang nyawis pinunas utawi pikarsan juru baos kulawarga purusa pawaning titiang melek kidik. Inggih pengerauh titiang nenten jetios wantah ngetut uri puniki pesadok pianak titiang made sudana riantuk kocap ipun sampun ngiket tresna sareng anak alit ring jerowan riki sane kocap mawasta luh sarini mangkin pengerauh titiang wantah nunas pemargi nunas baos ring para pengelingsir titiang ring jerowan riki sapunapianto mangde pianak titiang preside jangkep ala kirabi sareng oko duwe istri driki. Nah mungkin duaning sapunipa kejantenang kecawis oleh juru baos kulawarga perdana angin titiang imbe kadi asapuniki. Inggih matur suksema riantuk juru baos penglingsir titiang saking kangin sampun puput maosang tetujon pengerauh nyane raris titiang nganganin kulawarga perdana durung preside jagi ngaturang baos utawi mutusang newek sapunapi tetujone punika mangde titiang poleh rien mesasahan sareng pemekas pianak titiang sane istri
duaning ya diastun dewekipune titiang sane nguwe sayang daging manahipune durung janten presida kewesa aduk titiang. Titiang nunas galah titiang jagi mepari tetes rin ring ipun. Raris kenikain keluarganya mangde ngeraukin ngesengin ngaukin anak alit istri mangde sareng ring genahi mau bebaosan. Nana kauken malu adine kauken pianaki lu sarini pang bareng jodini. Nah menawi sampun rauh negak ipun baris ketetes kepari tetes oleh juru baos keluarganya nih. Nah kene loh ini ada para penglingsir uli kangin ngerauhin buka jani raris dane maosang kocap. Nah koni ane madan made sudane okan dane saking kangin subuh kone ngiket tresno ngajak dewek luhe. Nah jadi wo metakon teken luh saja luh kenal nih ngajak made sudane. Nah kecawis saja wo menawi sapunika nah yen saja kenal men saja luh subuh madan iket tresno tawi nah metunangan ngajak iyo apa tusing saja wo. Nah sampun. Nah ini subuh saja gitu yani suwereh ada pengabtin keluargane made sudane ngaptiang apa iya ngajak iluh side jangkep ala kirabi. Nah kasarang ben wo ngaraosang apang side yo metemu nganten ngajak lu menjani kengken lu misa dia mula saking seken kena apa tusing menawi kecawis yang bisa dia wo menawi kadiasa pun ke penyawisnya. Nah yang subaya kita mapan ane madan pewiwahan perkawinan manut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 kone anake laki rabi mula mendasar tresna. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita berdasarkan cinta sama cinta untuk membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu munyin pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Nah jadi lantasan suwereh lu nyanyi nahang subuh saja seken ngiket tresna paderna cinta sama cinta ngajak madi sudane. Nah wo sing sebenyida ngaraosang buin wo lakarnya wis petaken pinunas pengabtin juru baos para penglingsiri oleh kami. Inggih nawak titiang para penglingsir pemkas juru baos saking keluarga pulse saking kangin sampun kepireng diwawu sareng sami mungwing pianak titiang ipun lu sarini kocap sayu wakti sampun ngiket tresno sampun paderena metunangan metetagon sareng uga duwi. Nah diantuk kadiasa punika titiang anggenipun reramo janten sampun enten preside numalangin nenten ngogo kangping banget taler nenten duaning wenten baos nenten dados anak megat tresna.
Yening sampun sangkaning paderenoipun sareng kalih kadiasa punika titiang pinaka kulawarga mekas sane nganganin kulawarga ring jero wandiki titiang sampun presida nguningayang mungwing pengabdin lelingsir saking kangin presida kedagingin. Artosipun titiang sampun nyuk serahang mogi-mogi sangkaning pesewecanida sang yang widiwasa pemargi sane luwih hayu kepiceringipun sareng kalih mangda saya wakti pengabdi duwe saking kangin kedagingin ipun sareng kalih presida jangkep alaki rabi. Inggih kadiasa punika makecutet titiang saking kulawarga perdana nenten wenten walat karo malih titiang ngaturang galah muali ring dane juru baos saking kulawarga purusa. Titiang sampun yuk serahang mungwing ipun sareng kalih mangda presida kejangkepan. Inggih ide dane sanedahat uang yang titiang kirang langkung baos mo pari tetes ring anak istri sane jagi keabdiang presida alaki rabi kadiasa punika presida anduk titiang uningayang. Mogi-mogi napi sane uningayang titiang punika mo pikenoh wenten wigunanipun pemekas majeng ring para semeton titiang ide dani sane meled melajahan angge sane meled mangda waget ngaraosan pewiwahan adat Bali. Kirang untuk titiang uningayang, langkung untuk titiang uningayang, titiang Unas Agung Pengampuri. Inggih matur suksema puputang titiang antuk para mosanti. Om Santi Santi Santi. Om.